ko himmen ko para kane kalongas ngi burom Pentecost ya uso jong ka jingap sipo sngi jonggi apostol uso jong ka jingap kalong ka Pentecost kalong kasngi ka kerpang haka jingim jongi ngasait om hoy ngi reke ba yaka Christmas ngi reke ba yaka sngi utrai Pasca ngi duai Shirhem haka Portland bale ngi reke ba yaka Christmas namar kane kadeka jingka jongunong penim jingka jongka jingisene haka perte birth of mercy into this world sngi burom Christmas ka jingka jongka jingisene sngi utrai Pasca kalong ka jimpelai lui lemba ka jingisene ka jongo bele ka perte kalalai lui naka pop kanero kalong kabakongsan hoy nong penim utulong jong gajingisne lawan ka hakasngi buram sakasngi Christmas hakasngi utrai Pasca utrai ula penmi pat iya kajingisne ubala syayap nagabenda jongi ubala play kasnamban pen kuid yangi nakapop hoy ngilayo jinggermen lemba kajingka jongunong penim Christmas ngilayo jinglai luit lemba ka jing shashitom jingiap ba jingmi pa jongu Chris kalonggas ngi utrai Pasca Henry kadon ke jingduna denim de ngilayo jinggermen ngilayo jinglai luit Henry wadia ke balai luit lada kim don eye ban pindap kin sasatli kaktinu balai ka ong uksudun mina kiberyu nang daun syangkeleng nang daun wan peit biang badun yoi kata ki ying kala kuid ba bad om doneye te un salait kot sahinyu ngut ki suid ban wan sa hapo kaktino balai kala karan syai kadar derim de te wad hadin ke jinglai loid ladangim pendap da ka bor kai ka ban sajia in sa ngob biang ha ka jingte jingkum soto ni em jingte jingkum ngin sa ngop biang ha ka jingte jingkum jongo bammen jongo pop te habang ilai loid uji sulang kumno ko apostol pela lai loid menda kilai sa talaga perte yalabi ka kubor em hadin ka jimmi pat haba uji sula wanjingo yaki ha ka kamera ka ba ki syang kade kamera neng nga believe nga ngit kila kang ye ki jingkang kila tinge ki jiu kim nut shuban mi shabar jisu lawan rung mendagas ngi ka gospel news ngo ya kata ka jimbule gospel ro ka hikaya ngi shapanga ta ka jingjia jisu lai jingsuk ya ki apostol denem de jisu lai jingsuk nang daw jisu ang kumno endaw lai jingsuk kakatino bala ka ang jisu la persa dia umen siam bakui badula ong ya ki top pediang ya umen siam bakui ya royal try ya royal try lada kila yo pediang ya umen siam bakui pura bale jisu ang ya ki ap ha Jerusalem tathadu piyo pediang ya ka borna beneng jisu la ong biang ya ki denem de ha ka sngiu try baar ngilaban nong bad ulawan syaki apostol de nagatagadang ilaong kasngiu try hadin ka Pasca ngirake ya kasngi borom jingisne jimble jisu lawan syaka kamera batia haki apostol badu ongkom no pediang ya umen siam bakuit bad ngangis kem bad ngakermen bait piru pingit bakilo ya pediang ya umen siam bakuit hakata kapor denem de nepis ngokum no mano ba ong yaki pediang ya umen siam bakuit ujisu lara ujisu ong pediang ya umen siam bakuit kawan ne umen siam bakuit pis ngokum no sngap jar kriat palat umen siam bakuit dalawan hiar ngalo jongki namarula persad badula ong pediang ya umen siam bakuit nganges kem kelo ya pediang
ya umen siam bakuit henre balai ke nu jisuang yeki wat numpet na Jerusalem sahang ne ha Jerusalem shua bangun kiu shabane ngula on sahang ne wat numpet wat num tarai pela kalain minda pela seluruh minda sahang ne Jerusalem tat hadu bapindup yo pediang ya kabor na beneng tadon bon ki kristan ki keli balenge don kamban rake Pentecost balenge don kamban pengre novena Pentecost kumba pengre ya ki apostol mano ba pengre ya ke novena mano bala duai novena ningkong badeki apostol rengkat bachispa arpo ngut ki beryu kane kalong ke novena ba ningkong habaki apostol ki la shong ha ka kamera neng rengkat ba kamarie teisoti ba ki la shong ha kamera neng kim treshu ban shong ha kamera shapo namar bale ka don bon gijing dut ha ka kamera shap don gibri maresha rum chaneng don gibri ki balat kling tiar don gibri ki balai chayo ti ka don gijing dut ya ka jimpen kare naga benda ka no Pentecost kade ballong ha ka rukam kabapiang kanamba kinum don kino ki jing dut na kata ka focus jongi kai ka focus jongi apostol focus pis ngotu focus mo fokus kai ka jingang nur jongi apostol ban pediang ya kabor na bane la kata kada kini ki por habang idam pen kare ngala ang lada kerli ya ki kadwengut nanda lada ad Matias nanda baro kadar mut kerli ya ki we bale pisho hangne ha kamera neng ki nongum no kin jubab kum no lada kerli mano ya ki apostol bale pishong kop kumne ha kamera neng duai bad pisha jingit bad pishong bad kamaria te soti kai ka dau kin jubab kumno kin ang uken rajongi u Jesus Christ shua ba un kiu shabening ula batayangi bangimde ben pet na Jerusalem tat hadu bang yo pediang ya umen siam bakuit ngishong hang ne namar kata ka dau ngishong nagabenda ongjam umen siam bakuit ngishong hang ne hakane ka kamera neng nagabenda umen siam bakuit kiliau Petrus unong kaju kasur kiliau Thomas unong kaju umen siam bakuit hakata kamera neng kasawa dakane kaju kapang umen siam bakuit one man siam bakuit kim shimla perkat ngin lai tidayu na yo kim shimla perkat ngin lai kumno la shai kim shimla kusla ye ke kusla tang syapang u person jong umen siam bakuit lada kila biang hakata kasngi uji sulaong pediang ya umen siam bakuit balai pat kila syong haka kamaraneng so tu kabamut ya kabor umen siam kabangila yo pediang haka baptisma baka jimpen scam kambat biang so tu don bon ki kristan ki keli balai Pentecost balai ke jing duai charismatic balai ki don kamban duai la kai ke jing mut ka ne baro ngan sebetai la da don por balai la ya ro ya utrai hallelujah te ki don tang kawe ke jing mut ngikwa bandap da kabor jong men siam bakuit mapipat pilawan syane na cingai na kerleng balai pilawan syong hang ne jubab tangkat tokan nongod pinsawaya kene ke yimene ong jam umen siam bakuit ngadon kam ya umen siam bakuit nagata kadau kane ka kendin veni creator spiritus kalong ka bakongsan namar kane kalongga jingduai nadu hindai jangka balang catholic veni creator spiritus don ka vega jingruai ru tampang ngam dai jong nongruai ngam namban ruai ya ro ya utrai hallelujah
Hallelujah. Hallelujah. Ko himmen ko para ki apostol kila kongu iautrai. Bad haba ka balang ka stamban kongu ka balang ka dapda ka jinga ejong umensiam bakuid. Larangi peit ya ka history jong ka balang don gi pohor ka balang kalong charismatic ha ka por apostol kalong ka balang charismatic paka kile kano ka kam da ka ba panjing mud na umensiam bakuid kalam umensiam bakuid kim shimlale eye kalam panjing mud na umensiam bakuid kim shimlale eye kalam umensiam bakuid ka balang ayu kalong mod babel kalam umensiam bakuid ka balang kan kalong kumno mod babel jingkol mar sudah mindaro ngidon jingkol mar ngidon jingkol mar keleng bale umensiam bakuid shimla sutit hakadonut kamensiam jong gibriu so tuniem ne kimbat kein kordor hadu kata-kata ya umensiam bakuid hakajingim jongki bun gibriu kim ken mau shu banduai ya umensiam bakuid bun apdeng jongi ngim ju ken mau ya umensiam bakuid light no ya kapor la ya sacrament jimben scam baro ki kun ki klet ki ken mau ayu ya ki baro jong ka perte umensiam bakuid don dorshu imat haka jingim jong bun ki brio ngim pat ken kordor ya umensiam bakuid tang ki to ki ba ken kordor ya umensiam bakuid kelong ki riu temai who give value who love Holy Spirit they will be new persons. Ladangi kein kordor ya umensiam bakuin. Ladangi por ya umensiam bakuin. Ladangi trang ya umensiam bakuin. Ladangi ai lad ya umensiam bakuin dan yalam yangi ngin salong kiri temai. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngaladep ong shisinia kane henry namar dan dasebun na pedang jombe padius ngo. Kawai ka sister kaba Elena Kera na Italy kawai ka nongseng jong kawai ka seng riniam kaba kerteng oblates of the Holy Spirit kane ka sister kalalong kaba tumen henry kala seng ya kane ka seng riniam ha kaba burom ya umensiam bakuid oblates of the Holy Spirit. But kanaka sister katpa kadang duai kadang yo jimpersad nado kat praspa kindai posan hado kat kindai spalai eye kadang to ya upa bakui pop lio katlai ya ka shiti kadar tileki shiti kala to hawu pop lio katlai tang kawe ke jingkar pat kadon penbanano ya ka spasnem arpo kumga spasnem jong umensiam bakuid century of the Holy Spirit kane kalonga jingkar part jonga penbana ya ka spasnem arpo kumga spasnem jong umensiam bakuid century of the Holy Spirit ya royal try badupa bakuid ulapediang haba ulapediang ya ka shiti baning kong naka shimla kein kordor ulayo pidiang biang shiti bahar balai basau basan bahinriu bahinyu bapra bakindai shipo kadwe kadar tiliki shiti na kanega sister te ula perkat lada umensiam bakud persadia ka kanega sister kamla banto shiti kumne khanga nangno kalayo kat kanega jingslur ban kindu yanga ban penbana ya kaspas nem jong umensiam bakuid but kala to hakashiti ko pa bakuid ngabase penbana namar na ki posha ki por nga shang duai ngadang yo ya kene ke jing persad namar kala de ka por ka balang katolik kalait pai biang sha ka kamera yo kamera neng kala de ka por ka balang katolik kalait pai sha ka kamera neng ya royal try hallelujah hallelujah
Hallelujah. Hallelujah. Nanda upabakuda sautu kane kalonga jimpar sahad jong mensiam bakui badula pen bana ba a kaspas nem arpo kalong spas nem jonga jongu umensiam bakui nanda upabakui ula pen bana rokumne nadus ngi buram jingkyu jongu jisu shabene hadus ngi buram pentecost manus nem yakabalangkan pen kare naga benda kasngi buram Pentecost ha kabaduai novena de hangdo kastang yaga jingduai novena Pentecost omde mano basu tau start kane kadeka jing tau start jongno jongu mensiam bakui lempa kawe ka sister kaba dapda ka boru mensiam bakui ngitip haka history jong balang don girishimet badapda ka bo jong mensiam bakui yaki lingdo yaki bishop yaki cardinal yaki pa bakui yaki ripaid ba ke balang ban pinki yim yaka jingim hapo ka balang Catholic ya royal try hallelujah 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 kohemento para haba upabakudula persad yakane ka dor badula hukum manobayo ningkong yaka jingpen ki umen simbakud omde mangiki Catholic kideki Pentecostal kive ki Kristan kilastang nadu ka por jimpen bana jongo upabakud buon ki kinhon Kristan kive kilastang ban kiem da ka bor umen simbakud Henrengi haban ap hadu katkindais pa Henry po lemba u John po lai bakuid upa bakudu batumen ula plila dia ka jingkang jong ka balang Catholic da ka baong kalade ka por ngide banai lad ya ka ler tumai banrung hapo ler mingi ler bapin kuy ka ler ka bapin gandang kata kalong ka ler jong mensiam bakuy the fresh air into the church the fresh air into the church kaya kata ka fresh air kade ka bor jong mensiam bakuy haba ka balang ka im klem kane ka bor jong mensiam bakuy kaya ka jingma ngilong ki Kristan blem yaki blem ublay unlekum no un prino na kasintur kibriu kalam mensiam bakuit kibriu kalam ka jingki jong mensiam bakuit kilong kibriu bakum no ba blem badu blay unlekum no prino yaki hasintur lada pelong ki Kristan blem piong ngate ngamdon kam mensiam bakuit haka por baptis mangalayo haka po jimpensle nayo mindang ap yakasngi ba entep no yang haka senduk blem ya royal try hallelujah bad haba upa bakuit John Bapton or pulai bakuit ulapen bana kilastang Vatican Council bad haba oi hadin shisnem jonga jimbli uni upa bakuit ulaya arpo lai bakuit John arpo lai bakuit nang dala shimdi biyang daw pop Paul bahindriu lapeniad bad ka Vatican Council kalakot Henry kat kendais pa Henry bad nado kata ka por umensiam ulastang ban kim temai hakabalang ya umensiam balakining gong hagas ngiburam Pentecost haka kamaran neng kalastang ban ki imbiang haka jingim jongga balang nado ka Vatican Council ya royal try hallelujah denang do ki katto katnong ki kinna Puleha University ha Pittsburgh Pennsylvania USA kilastang banduai ha kaweka University ba penia da ki Father Holy Ghost Fathers bat kila duai bat kila on ngide balong ki kinna ngide balong inongi kai badap da ka bor mensiam bakuit bat kila duai barashisnem bat ka bakidang duai kis utu kam jaye kis ngutur kong bat kila rai kumne peit
unongi kai harngut kinongi kai badarpo hinyukot ki kinapule university kila ongkom no ngan duai na kabenda jompi pin duai na kabenda jonga but kila I come iway pan hadi mangas ngi kila late mass but ban pen kare na kabenda men siam bakuit barosh isnem but kila ong hadin ka mas kila up hay maneshipor bandua ya side markelian ba iway kindap da ka bor men siam bakuit kalajan good shisnem henry kim sau eye haka jingim jongi haka makeup part jongi ti kila ong kadwai kalajan de kasngi buram Pentecost iya ngin shong retreat ba kila jid iya ka retreat center jongi taki father jongi Holy Ghost fathers kila shong retreat kila duai shirhem bakat ba kidang duai haka sngi kabalai shua ka Pentecost kawai na kikun kende bapule balayan but kala maresha u father but kala damko si hakamat father kala father tukti halo jonga but father ulabu ya kakti halo jonga kata kalong kapor kumga eryong erngit kumga jumai kaki kata kiying baki kila shong duai retreat baro arpo kindaingut uwe hadin uwe pat late them kosi hakamatu lindo bad habawula lindo ula bukti baro kila yomadi akabor jongamen siyem bakui bor na beneng yaro yaw try Hallelujah. Kata kalang ka jingyo mat kamaran neng ya kita ki arpo kinday ngut kindup arngut kinong ikay jongki. Kila dap da ka boro mensi ang bakuy. Kane kalong ka por. Kata kalong ka por. Kabalang Katolik kalastang banyo biyang iya ka jingim batimay. Dainadu kata ka por kila ki retreat center kileng. But hapo India ngidon kumba shispa South Potuligi retreat nadu kataka retreat center nadu kataka por kidegi retreat center kila yarap I ban pinki yaka jingim mensiam jonki beriu nadu kataka por yaro yau try hallelujah ko himmen ko para ngidon kam yaka Pentecost mangas ngi haka jingim bad ladangi peit yaki kam jongi apostol ngilaban yoi bun ki jeka wad hadin kane ka Pentecost ka bakadau haka kam jongi apostol arive hado kadwei wad hadin rudon ki Pentecost kadang jia kadba ki apostol rengat baki pal ringe kila duailang haka kam jongi apostol basaw don kadba kidang duway kaying bakisa kalaki bakum gajumay badbaro ke badapta kaboro mensyam bakoy haying jongo Cornelius haka kam jongi apostol kabashipo kadba Petrus uleleisha ying jongo Cornelius ubalang uba gentil bad haba ustang banduay kaying baro kawe kalaki da kabor jongo mensyam bakoy yaro yaw try ngako banju babi abahar ke beryu ke keli balengi don kamban reke Pentecost kane kalongga jubab Christmas bakas ngi borom sngi jimmi pajung Jesus Christ kalongga jingai lad jingkarad lendi yangi syakane ka jinglong kalam jimmi pa mindang ngim laban reke sngi borom Pentecost henre kalam sngi borom Pentecost ngim don jingim hakabalang pediang neem lam gonda pin salong ki jingtep batli kalam Pentecost man ka kelip mat ngin salong jingtep batli hakita ki jinglom batli uksudun sarung biang lada don mensiam baku don ngira unam pentengen udon hapo jongi haka jingim jongi uksu dun pet jingai nangi yaro yaw try hallelujah dina kata daw ko himmen ko para ngide ballong kristan badap daga bor jong mensiam bakuin omde ki kristan manumala
kin sangop singop hakipop paper Kristan basyayalam daw men siyam bakuy kin yoru yakabor ban sensyar yalade kidon kindai tiligi sojong men siyam bakuy bayarap yangi balong ki Kristan ki bajanay pitip ya kita kindai tiligi so nganum kikai ngasukadaw yapi kata kindai tiligi so kabyang bantit kindai tiligi so kilong gidak kishin jong ka jingjanai Kristan perfect Kristan is one who is filled with the fruits of the Holy Spirit perfection of Christian yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para habalong kumne ngide ben kili alade hatto manga ban mapi ngidon kamne yaw men siem bakuin haga jingim jongi kalabiang haka sngi baptisma bad sakramen jimben scam piladap pisngau biang nakataka daw nga yang haka majom biru banlong karismatik ban pelong ia biru karismatik kabamut kibasyayalam da kabor jong men siem bakuit kabalong kumda malaki Kristan balayo baptisma kide banlong ongjam karismatik malaki Kristan balayo baptisma kide banlong ayu karismatik tebu ya kekti jombi haka syadem jompi ong ngalong karismatik yaro yautrai kaya ke jimut karismatik basyayalam daga sap kapong jong men siem bakuit dagi so jong men siem bakuit dagi jingai jong men siem bakuit bauro kibakongu yakine lada omdon so lada omdon jingai lada omdon sap kipong ngimde shu Kristan so tu tingidon kam nem so ngidon kam ne jingai jong men siem bakuit hinyu tuligi jingai ngidon kam rusap kipong ngidon kam banduai markeliang ngide ben penkoi ti kibapang hapadeng jongi ngide ben be outsui ngide ben long saki naga ben dau kris ngide ben yap mater naga ben da kane ngidon kam so ngidon kam jingai ngidon kam ki charism ia ki sap kipong ya royau trai tapi de ben duai naga ben da kane om de ben sohun banong ngalong Kristan Sunday ngalong Kristan ngiutrai kambiang Kristan ngiutrai ude banlong ubaki dakabor jong men siem bakui lem kumda nginum yo yakataka bainong kaba uji sukular yangi nang datar ter ko himmen ko para nganum keren slam ban ban keli api ban yo pedi yang yo men siem bakui kumno ngide banlong. What are the requirements to receive Holy Spirit? Kai ka jing don kam ka bangide bandon banyo pediang yo men siem bakoy ha ka jingim jongi kaktino bala ka kren kumno kahikai kumno bandup dap da ka boru men siem bakoy kumno ngide ban penkre no idea ne don idea kumno yaro yautrai shua bangen keren ya kene kapang ngin kot kerpal sa sinu men siem bakuy kenam ba pindup yosyu ya ke jing start ke jing sautu ke jing syampang bad pepen kereru artat bandup dap da kabor jong men siem bakuy to ngin ruai hau men siem bakuy minta kas ngi baro ke jing ruai kalong hau men siem bakuy veni Creator Spiritus come Creator Spirit one commensium bakuid one tau temayangi one tau temai yangi haga jingim haga riurim jongi ngilong ki baduna ngilong ki nompop henre ngikwa banyopediam One man simba kui one man simba kui one man simba kui one
One Simba kun 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 One Jesus Christ, 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, one Simba kun 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 Simba kun Simba kun Simba kun Simba kun one Jesus Christ, 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 Simba kun 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 Jesus Christ, 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 Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen, Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen, Hallelujah, 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 Hallelujah,
ngababan siyang. Ko himen ko param ngalabuha ka majambi kumno ngilaban yo pidiyang yaumen siyang bakoy. Ujisu ong kumno. Kakatino balay ka ong kumno banyo pidiyang yaumen siyang bakoy. Ya kakindon baning kong kabangide bandon kalong jingay. Kaya kata faith. Jingay. Saan tiliki jingdon kam bandup dapda kabor jangamen siyam bakuy. Pentecost pentaru kalong san Indo shipo san po. Pentateuch san tiliki kot. So san tiliki kindon. Kabanding kong ayo jingge uji suang kumno siapang kane ha ka gospel jong uyanis kabahinyo lai po praw uji suang kumno nakidonu jong kim banget kin kersoy yaka umpoliu baim kasle ya kadonu jongki khaba kadonu jongki kasle da kabor jong men siam bakoy kaya kaban sijia kan sakersoy habar kan sastamban mi shabar ban pindap ya kadonu da kan ka bor jong men siam bakoy kaya ka kindon ka bade bandon na kadonu ki bakumno banget nakidonur jongki bangit omdon umen siam bakuit kemiayu men siam baman nakidonur jongki bangit kemiayu men siam baman nakatagadaw haka gospel jongo Markus kabakhinyo arpo hinyo terter ladang bakala ikeda kodrum map yanga jisu ongumno Omdon eye kaba wan rung nabar ka penting yati ki beriu Henry ya kaba mina ka donur jong beriu ki penting it denem day ya ki donur jong ki bangit kilong kaba kumno kadap da ka jingauria jimbrai jingbuai tanglang jimbisni jingdong jimbitar bad bun kie baro Henry ha ka donur jong ki bangit kadon ayu ha ka donur kadon ka umpoliu baim kabakersoy kabasle barabor daki jingay yaro ya utray taminda episode tu kaya kabapide bandon bandap daga borumen siyang bakuin ang jambaro jingit faith true faith omday jingit malumala kumne rulong kumdo rulong blem rulong kalam leit rulong kalam lei jingaseng rulong kalam plapop rulong henry ngalayo baptisma kinong so tu kum kine kilong yajan bat ki bamge katate umde jingait kam don jingait kang do so tu niem la da don jingait ba shisha pin board ayu kumno ka balang ka hikayang ibanim ya ka jingim bakuit kumno kaktino balay kakadaw yangi ya kajingim bajana ingin wat nayem Henry ki bri malumala kim wat na kaktino try lada karen mano kiyong kanete omlong kumne so tu te na katakadaw kun bayid pide banlong kristan ki bakam janay kajinge jombi kadeban penjanay na kipor Omde balong kristan kiba pendep ya karukam Henry ki kristan kiba don shisaya kabor kiba snabutu shisaya umensiam bakuy haki himen ki para kiba buram kiba id kiba yarap markeliang yaro yaw try hallelujah nangda ke kindon baar kabakide bandon bandup da kabor jong men siyam bakuy kalong ayo jingid ujisu ula ong ya ki apostol haka gospel jong yaanis katsan bat kat henryu jisu ong lada piid yanga sumar ya ki hukum jonga ong jambara
Ladapi dia nga sumar ki hukum. Jisuang sumar katokan netiliki hukum. Don bon ki brio ki sumar katokan netiliki hukum banda ki ong ni dia utrai. Jisu shimla ang ko Petrus, ko Yohanes, ko Thomas ladapi dia nga sumar katokan netiliki hukum ki bapila. Ki veitem lele. Ong kumta. Ulaang ko Petrus, ko Thomas pi baro pi dia nga mo te sumaria kini ki hukum baro minda pa ki kristan ki lekum no ngi dia utrai henre ban sumari ki hukum te kabae so tunien te kalong kum no don jingid ban sumari ki hukum kalong kabae henre ki suang nga dia ujisu nga dia ujisu mendoyayu mendoy ayu mendon jim mendoy kalam sumari ki hukum pisuang ngai dia utrai nanda pisong kelim piong ngai dia utrai what's no ngakorgan kumne mo pi ong kumne pi dia utrai andre pi laban lekat bamon haba pin nang ne wan ya kas ngi burom pendekos bandap da ka bor men sim bakuin dala poi shaing piong hoy ngalayo men sim bakuin nang dangan sawada ka way pat ka spirit alcohol spirit namar bale ngala ke pendekos hayimane ngalayo spirit ayu holy spirit hadukan patakiat ngalayo spirit ayu alcohol te kumno pila sumare ka hukum nanda piong pi di jisu haba pi dia jisu pi sumare ke hukum habapi sumari ki hukum pistang ban kiarno na baro ki jing suniu ki jing auria ki jing berai ki jing buai tanglang ya baro jait ki jing suniu daniam day haba ngi sumari ka hukum na mar ngi don jing ni du jisuang kum no ngan pan na upa badun pa ya uwei pa tunong pentengen ubadon renggat badpi sautuniem teban pa da uwei pa tunong pentengen kaya ka kindon ka bangi deban bud dia utrai tangki to ki ba dia ujisu kin kongu ya ka hukum tangki ba kongu ya ka hukum na mar ki don jingi utrai kin sayo men siam bakoi taminda pi ong mapi pi kwa men siam bakoi pi kwa men siam bakoi lara pi kwa men siam bakoi kine ki kindon dia utrai bat kongu ya ka hukum ya roya utrai ya roh ya utrai ya roh ya utrai haleluya 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 nangda balai Lukas kadwe kindai pan pinsayo tid and supply word and shem ladapi kwa bandap da kabor men sim bakut shushong jai kalam duai kalam lei jingya seng kalam lei sakramen kalam ju plapop kalam ju pediang jisu pakiong kam lele jisu in map kam ju don jing duai kam ju kod yau men sim bakut upa bakut Francis ula ong nginum don kam ye ke jing duai ba jorong ban yo pediang men sim bakut shu ong come Holy Spirit come into my weaknesses one komen sim bakut shaki jing the Lord jonga kia kita ki jing dolor pitip undon kam banduai jerong baba good Francis minin ngatarai ula ong habau dang address katokat nongut ki bangai one men siam bakut come Holy Spirit haka jimpang haki jing tolot haki jing pop jonga one called Holy Spirit invite Holy Spirit kod yau men siam bakut habaro ki jing tolot ni barong larangi syong to daki list ni yoi daki sispati ligi jing tolot hangi daniam day ban yoi ya roh ya utrai te ban yo pediang yo men siam bakut kindon balai pan baningong jingit baar jingit balai pan duai klem sange don bon gi beri kiong oh minda la penlong e kan dova nai kindai sngi ngala duai klem jaye sange no to minda mendoi shu ban duai men siam bakut namar bale umwan man kas ngi hap duai
Habduai hadu bandayo pidiang ya ka borumen sembakul leze shwaban yap leze pindap da ka borumen sembakul kat banang tep ya pi ha ka jing tep yong ha ka shwaban tep ka jing tep ha ka senduk pinong amin dang alat dap da ka borumen sembakul haleluya ya ro ya utrai amen so tu ni em ngintip hanrang ide balon ki bayai duai ya ro ya utrai minda basau ya ke kendong basau kam jonggi apostol san laipo ar san jonggi kam jonggi apostol san laipo ar ya ro ya utrai haleluya ngilong saki yakine kie ngi bado men siam bakuin ubalang ka jingai jong ubale ha kitu ki bakongu yawu ngilong saki mano ki apostol ki long saki nagabinda ka jimmi pa jisu nanda mano part long saki umen siam bakuin ulang saki ya ka jimmi pa jong u kris nangda u apostol ong kumno petrus long kumno ubalong hangne mut mano ubalong ka pamut umensiam bakun ulong ka jingai jong ubale umensiam bakun ulong jingai jong no ong jambarong omde jong no haka perte umensiam bakun ulong ka jingai jong ubale yangi omde jingai jong ujisu jingai jong ubale jingai jong ubale umensiam bakun ulong ka jingai jong ubale yakito kibale kumno Kibalekum no? Habapoy ka na kabenta pis ngap jar namar ka ne ka lang kabenta ngi syam jinge palad danem de. Ngi syam jinge ayu hakabalang ban kongu. Ban tamsun ngi barang ngi kalain danem de. Ban kongu itolot. Yagi bam kongu kim de ban pan yaw men sim bakut tanggi ba kongu te kalam ba palad mo. Haying ki kun ki syam jinge ban kongu kimi ki pa. Upa usyam jinge ben kongu ya kekemi ka syam jinge ben kongu ya upa ya ki himen ki para ki syam jinge ben kongu markel liang kabinda jongi para bor kalong ya ke jing tam seneng mano ba ngi kalain ban tam seneng kit tolot ban kongu danem de tay uji suang kumno katino bele kong kumno umensiam bakuit kalong ulong jingai jong ubale nakabinda kito kiba kongu don ki kon sambala lese ki tam seneng linder kimi ki pa nanda poisha ka prayer group ki ruai ki shat comment kalam kongu ki dang shat comment ki dang ruai ki tap tina dong shadong henre ko jing kongum don su aba hakamat ki briupat ki le binyaba henre hapopat om don jing kongu hato ki longgumi pewan shane pelawan da ka tam seneng ya ula ong klam le Kikon samla tepan map no lada pidon kano ka benda jong ka jing tam sning namar ngilawan ban kongu ya umen siam bakut ya royal try haleluya kongu ya ka balang kongu ya ka jimpen ya jong ka balang kalam kongu ya ka jimpen ya jong ka balang kumno ngilong kristan kalamo ngimla so tu nakatagal daw lada kelli yanga bad yangi baro kaya kaba kong san jong ka jinging kristan kane kalong kongu obedience to the Lord, obedience to the Holy Spirit. Lada umensiam bakuduang omde ban late te kata ka mut ngide ban kongu pura ya umensiam bakuid kat nungut na pradang jong ingi kongu ya umensiam bakuid lada umensiam bakuduang batnum le kumne pi persang ban wan na kaktinu bale kaba mar persya ya kata ka jing suneng jong umensiam bakuid ban pensisya ya ka jingkwa jongi danem de lada ki kimi ki pa ki ong ye pi kokun watnum im kumne pi ong kumno manobong leit pe chaka jutambarim bun gi bri ki shong laingut saungut kilok wadu Solomon ulodon kumbashis patam ngut kilok bale ngal ngamla se ban shong arngut laingut very good danem de
David katno tilik katno ngut kilog don tang shispa. Te baleng amla ban buar ngut lai ngut. Kai gepop. So tu ne em ega jingar sab jongi. Kane kade ka jimba kala jongi. Ya royal try. Ya royal try. Hallelujah. 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 Nang dabasan. Basan. Kam jongi apostol Ive Sau. Ive Sau. Kam jongi apostol Ive Sau. Ujisu ula ongkum no ya ki apostol ba ki bange. Kam jongi apostol Ive Sau. Kai ka lin ka dekot kane kum no banong. Jisu ongkum no ula ongkum ne wat late no na Jerusalem. Kenre ya ap hadu haka jingkula rupa jonga kan urlong kumba ngalayatu hapi kabasan kalong kajingkoloy banya ap waiting yaisha ba jingyaine. You don't come, are you? Jingyaine. You don't come, you come and see him banya up shumudur hakinikis ni kaway ka. Kami ke sister nga taray la pa kaway ka message nga padas nga baduay kaway ka kun barsa kala ja naying minda arlay tayo kalam lapshu don bun ki beriyo kiba syam kumigani ke jinge ki kun ki ja naying jar ngai wat ye ki kimi ki pa wat hadin shis ne mars nem kinum sange banap ye ki danem de Waro si jingim kakumi jong kum kita ki kun kinap lano kan wan pai hadu bandayap kata kakumi uta upa ki himmen ki parabar kin yaap lano unwan pai lano kan wan pai kum uta upa haka gospel jong Lukas kabakatsan Nagabenda ka jingwan pa jong ukun balaja mangas ni manga kelebmat ulapay ukun unwan pa ni em. Ko himmen ko para kimju sange ban up. So to ni em minda ujisu ang kumno nagabenda umensiem bakuin ngide pelle kumno up si up kabamut ngide bandon ha ka jinglong jongga jing duai man ka po de ben duai one men siam bakuy veni creator spiritus ya royal try hallelujah pikloy ni banap na benda men siam bakuy hadu benda yap la se jisuang Apshua mindalada ay yaka ya woman simbakuit un sarong nganay no hadin. So tuniem habang iduay na benda woman simbakuit utrayon pay ti jinglong jong iba siya po. Perengkat berga jing duay kabang pelong uji sudang Petru ya jinglong ba siya po jongi hadu katno ngila kelalong ki beru ki batimay lemba kene jing duay shislam. Ladang impat kerlakin dia kumno un pen kamti halo jongi yau person jongo men siamba kuit ngim kongo yau so tuniem tat hadong iyo kata ka jinglom ban kongo yau men siamba kuit utrai ublay una banai lam komda o men siamba kuit uniang hangne pinle kat bamon kanre lada pilong ki ba kongo o men siamba kuit un syang hapo jombi nang da pinyait kat ba umon donar jait ki jinglong daniam de Wad hapadon umen siyang bakuit, ngilaban lemon, ngim kongu yaw men siyang bakuit. Kiba kongu yaw men siyang bakuit, kinbud ya kasur jong men siyang bakuit. Ha, nahadu ki jingray barit, hadu ki jingray kabakaraw. So tuniem, te umen siyang bakuit, wen shimdi pura ya kum kita kikun. Ya royaw try? Hallelujah, 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 hallelujah. Kohimen ko para, kane kalongga, jinglong jong umen siyang bakuin kane kalongga jinglong kabaki kun kibakwa bandap da kabor jong umen siyang bakuin kide bandon pis nga ba to minda ombaro santili lada pikla dia ke baro kabang hikay kane pat pimde ban hikay baninggong
jingit baar jingit balai pan duai jing duai basau pahit kabapoi jingkongu pimnang du jubab shu katakan kadai ke jing tolot jingkongu ngam ko abanong to ong jam basan ya yap waiting continuously not sometimes ya ban yap lada kalamyo min da house name house name lada kalamyo house name banwan yap habang yap kai ka jimmandoi betep kai ka jimmandoi ngin salong rikoi lada umensiam bakud uslam banwan kai ka bat jimmandoi yangi ngin salong rikoi nagata daw wa Agustin bakud uong haba kabalang kalayo uway rikoi ublay wala apshi ap ublay wala apshi ap banyo arngut hoy kade hakabalang ngilayo uway rikuit bakraw henre ublay uyayap banyo katnongut arngut haba lada ublay ujubab haka house nem banyingkong haba monika kalayam kalajawma Badu Agustin ukla kabamut Monica kan lekumno kan leit pai ban shajja kan leit pai sha kaper kan leit keleng Henry kan numyo jinglong rikuit sontuniem namar ba ublay uyaya ban kerku iya ka jingduai jonga Monica kala duai continuous nem nagabinda ka jingkala kabamut jongo Agustin bakui kaya kabalang kala yopat arngut ki rikuit sisendon Bun gilong pa piduai sisnem nakabenda upa bawun kala kabamut ujisu lahong up yai duai namar uni ubriru de balong rikui pi marwe pikwa balong rikui se te ublay upin salam ya ka jing duai jompi ublay un pen kalain shushu ya ka kti jong ulo jompi bawun bom la ka bom ya pipin sayam shiyam akamatu trai nakabenda bun snem kay ka jimendoy arngut kirikun ulok bat kalok kilong rikuit lam gunda kalok marwe rikuit ulok ula poisha dujok kamendoy ayu sotuniem nagatagal daw ublay upin salam banjubab iyangi yaro yaw try hallelujah kane kalonga Pentecost kalong nagabinda kikun kibagkoloy bankongo yaupa ublay ukun ubayid ya uba duway kumba wala batay baru la kongo yawo da kaba ap haka kamaraneng nagabinda jongi kalong kayimane kamaraneng nagabinda jongi kalong kayu kerish bakun kamaraneng nagabinda jongi yaka jingi bi jongu Chris jingi bi jonga snam jongu Chris jingi bi jonga dimbana jongu Chris jingi bi jonga lindi shalom Calvary handa nginsayo yaka jingsma jongu Chris ngideben yo jingsma jong no smell of Jesus in our life smell of haganeki mane pideben yo jingsma brio don't jingsma brio nama don ke bayar Islam don ke bampat sai tia ki jain babiang mo kata ka jingsma kan numpinyo yapi umen siam bakoi ka jingsma kan pinyo yapi ka jingsma jong snam jong ukris bala pleha kaneka tuan man kasngi so to tongin na kot karpa dia jisu ha kane kelip map bangin dup yo ya ka jingsma jong snam ngini yo ka jingsma jong do jong ukris jingsma jong snam bat ka do jong ukris kan pelong yangi kibakui jingsma jongga domasi jingsma jongga sniang jingsma jongga do sniang baroka num pelong yangi rikui kai ka pelong yangi rikui jingsma jongu Christ smell of Christ haka smell of Christ kadonro smell of Holy Spirit
Haka jing sma jong u Chris kadonru ya ka jing sma jong umen siem bakui. Haka jing sma jong ka yu Chris bakui kadonru ya ka jing sma jong umen siem bakui. Ya ro ya utrai. Ya ro ya utrai. Hallelujah. 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 Hallelujah.